uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Robes Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo. Niba koko we ku bushake bwe hifashishwa umuryango mpuzamahanga azashyikirizwa uruhande yari asanzwe abarizwaho, bigira processes bifata. Uvuga ngo kuki turi mu biganiro by'amahoro, turi mu masesero fe, mukamurekrita ingabo zite umunazi ubutumwa ko zigomba kubohora Kongo, zirajya kurwana ibiki kandi turi kuganira, kandi turi mu aho niho M23 yafatirwa. Babahereza ibi-plastique by'ibi bulletproof n'ibi casque by'ibi helmet by'ibi wani barabica, donc bameze nka donciterime bagenda bakoresha ngo ni sherakano cyangwa se ngo ni inyama y'umututu w'imbona. Wakiye ute kuba muri Uvira Wazalendo yarasabye leta ibintu bigera muri 5 mama 23 iri gukora, cyangwa se amatangazo hato na hato iri gusohora isa naho igaragaza yuko ibikorwa igiye kujya ibigena uko yo ibyifuza. Ati ni kigaragaza yuko uyu mujyi wa Goma, sibyo? Ati bishobora no kuzagorana utu duce yafashe kuba bimwe abantu batekerezaga bati zinyeshyamba zizavamo kibi na cyiza. Ubwo se umuzarendo witwariraga ka Kalachnikov AK47 yashaje nayo yaciye umutwe yagize ruye ni umugezi kaheze kwa kuntu uvuga ngo umuntu afite agafuni kaheze, iyo umuhinze agafuni karaheze kaba karashaje, arakuhingisha umuntu akahita azana umujyoyo isuka nshyashya cyapa nkungona akaguhereza ati jya guhinga ibrese zawe bazi, cyangwa se bakaba bari no kuvuga bati Uvira niba batangiye kwanga ko abategetsi banararayo, bari kuvuga bati wasanga Uvira turi usa n'abayisezera ntituzicwe twenyine ubutegetsi bwabo. Hariya bo baravuze bati gute niba M23 yarafashe igicika bikigenga, za kodeko ziri hariya muri turi zifite ukuntu zitwara, none twebwe nk'abana b'igihugu gute tutafata ka Uvira natwe tukakavogera tukumva ari akacu. Harimo akantu kavuga ngo turashaka ngo umuntu wacu uhoraho ngo wicaye muri presidence ngo umenye ibibazo by'abazarendo umunsi ku wundi, ngo bitari ibyo ntacyo FARDC zongera kutubwira hano muri Uvira, ngo kandi n'abategetsi bose yego boherejwe muri Uvira ntibazongeye kujya kurara Bujumba, azajye barara hehe muri Uvira. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. 312 ni 111 kuri wa 18 Nzeri 2025 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira: abagize guverinoma Bwana Yves Iradukunda, umunyabanga wa leta muri ministeri y'ikoranabuhanga n'itumanaho, mu itumanaho na innovation mini ICT. Ubwo ni kwande kwa Madamu Paula. Urabyumva? Ndakurikiye. Abandi bayobozi muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda, office ya Presidence nyine, Bwana Dieudonné Gatete, umuyobozi w'ibiro bya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Madamu Viviane Mukakizima, umuyobozi
wungirije w'ibiro bya nyakubahwa perezida wa repubulika. Ambasaderi Claude Niko Bisanzwe ni umuyobozi mukuru ushinzwe protokole ya leta y'u Rwanda. Ibiro bya minisitiri w'intebe, Office of Prime Minister, Bwana Leonard Minega Rugwabiza, umuyobozi mukuru ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za guverinoma. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, Minafete, Ambasaderi Moses Rugema, High Commissioner wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Nigeria. Ubwo ni ambasada. Minisiteri y'ibikorwa remezo, Minefra, Bwana Kanoth Manishimwe ni umunyamabanga uhoraho. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, Mifotra, Bwana Clement Kabirigi ni umunyamabanga uhoraho. Muri minisiteri y'ikoranabuhanga, mu itumanaho na innovation, ubwo tugarutse yo hejuru gatoya, Bwana Evariste Rurangwa ni umunyamabanga uhoraho. Witwa muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, Bwana Tade Tuyizere ni vice perezida wa komisiyo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta, RPPA, Bwana Jimmy Christian Byukusenge ni umuyobozi mukuru. Urwego rw'igihugu rero rushinzwe kugenzura ibikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro, RURA. Colonel Claude Nkusi niwe muyobozi mukuru wungirije. Kuri wa 18 nibwo bikozwe mu izina rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Dr. Justin Nsengiyumva ni minisitiri w'intebe, niwe washyizeho umukono ashyiraho na kashe y'igihugu. Ubwo rero mboneragihugu rero civisme ntabwo twabusimbuka tutitaye ku gihe ikiganiro kiragiraho, ariko natwe twatanze umusanzu wacu. None se jero dusa n'abasoza, kuba ihuriro FCM 23 ryatangaje ryatetesheje wa mugani niko nabonye bakoresheje benshi, abo kuri Grande Barriere bagatangaza ko uzajya ukora guhera saa 10 za mu gitondo kugeza saa 6 z'ijoro. Benshi bati rero ati mama 23 iri gukora cyangwa se amatangazo ya hato na hato iri gusohora isa naho igaragaza yuko ibikorwa igiye kujya ibigena uko yo ibyifuza. Ati ni ikigaragaza yuko uyu mujyi wa Goma, sibyo? Ati bishobora no kuzagorana utu duce yafashe kuba bimwe abantu batekerezaga bati zinyeshyamba zizavamo kibi na cyiza. Wowe uracyari muri ayo? Ati bishobora kuzagorana. Byazagorana ibiki? Ongera soza interuro twumve. Bigorana ibiki? Nasoje. Bigorana ibiki nyine? Kuba bari kuruta uduce bafashe. Ariko kuko ngira ngo urabizi ko ibiganiro bya Doha benshi bati ikizavamo final bizarangira izi nyeshyamba zirukanwe muri utu duce bafashe. Ariko uyu munsi ubona ko ari izirukanwa wivunika. Ari izirukanwa ziba zarirukanwe Nyakira. Ziba zarirukanwe nireka nkwakire uratinda mu makorosi kandi njya makorosi arangora cyane, ushobora no kuba allergique ku makorosi ugasanga ngize gute ndavunje. Kutinda kwa rero kurambangamye. Uravuga ngo finally ngo bakazavamo se ryari bava mu ryari. Ibi ngibi babyize neza. Oya ndi kuvuga ko ibi bikorwa bari gukora bigaragaza ko gahunda yo kuhava ntayo. Nico nanjye navugaga nyine. Ntayo bunagana imaze imyaka ingahe ifitwe. Urumva? Bayifashe mu 2022. Bunagana. Ubu ngubu barayifite kugeza n'ubu ngubu. Ni imyaka ingahe? 3. Umujyi wa Goma na Bukavu isa nkaho byafatiye rimwe mu kwa mbere. Yego. Guhera 26 kugenda ukagera kuri 30 ubwo ngubwo zo kwa mbere. Cyangwa se amatariki ya mbere y'ukwa kabiri. Y'ukwa gatatu. Bari bamaze gufata na Bukavu. Yego. Bitagoranye. Hashize amezi angahe? 8. Ubwo ni nk'ari 9. Yego.
nta kintu rero kigaragaza na kimwe ko uyu mutwe wa M23 uzigera urekura ibice wafashe, kuko nanjye kukubwira nti muri make nta kimenyetso oya ntacyo. Iyo baza kuba ari abarekura baba bararekuye hagendewe ku mwanzuro w'akanama karongi gashinzwe umutekano 23/73. Uwo wonyine urahagije. Urabona ko bajya bazenguruka bakajya i Doha bakikoze Washington bikarangira nanone bongeye kwisantara ku mwanzuro 23/73 cyangwa ni 27/73. 27/73 amisoro ndumva aruko bimeze 27/73 resolution. Uwo mwanzuro rero urimo ko M23 ubwo igomba kuva mu bice byose yafashe, ariko ntabwo ushyiraho ngo uzerekeza hehe. Harimo ko ngo ingabo z'u Rwanda yego 27/73 resolution harimo ko ngo ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntizibyemera ko ziriyo. Biracyari muri urwo rujijo ruraho ngo hari abagomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dufate ko biramutse binakunze ko ingabo z'u Rwanda zo zivayo zibaye ziriyo koko zaho naho zijye, ko zaba zifite aho ziva naho zijye. Yego. Ariko se M23 yo ari iva mu bice yajyayo ntaho bashyiramo, bafite ahandi iwabo bazajya ntaho n'abanyekongo. Rero hariya byararangiye, ubundi usibye kuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe, ubundi ni ikibazo cy'igihe, kandi urabizi ko igihe hariwo mucamanza mukuru w'ibintu byose bibaho. Igihe kiragutinza kikakwihutisha ariko gihita gica urubanza. Yego. Ni igihe gisigaye gusa ngo uzumve bavuga ko igice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Burasirazuba batarafata cyose, kuko cyose baragishaka kandi iyo ntambara izabaho kugira ngo cyose kize. Yego. Ni igihe gisigaye gusa kumve ko kigenga, kuko ibindi byose bigenga leta yigenga, biranga leta yigenga cyamaze gushyirwaho. Yego. Ubutabera burahari, ingabo zirahari, igipolisi kirahari, urumva? Ndagukurikiye. Inzego z'ubutegetsi ubwibanze bwisumbuye ku rwego nyine bariho rw'intara bwose burasetinze. Yego. Igisigaye se n'iki kari igihe cyo kudekara, hasigaye gushyiraho so de la République, drapeau de la République na hymne national bakayihindura, bagashaka ibyo bahindura bikaba igihugu kwacyo. Biriya wumva ngo hari pressure ngo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo izabitegeka ngo bavemo. Uvuze ikintu cyiza umpa ku kantu misena nakabona Imana ishimwe ntari nakojeho kandi k'ingenzi, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ngo itemera, wabibonye, itemera ingabo kuba umutwe wa M23 uheruka kunguka abasirikare bashya barenga 7,000. Ivuga ko igomba kubahabwa bitaba ibyo ngo izageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igomba kubahabwa na Qatar. Yego. Kubahabwa bari abasirikare 7,000. Bamwe bavuye muri FARDC bakajyamo hariya, noneho M23 ikabatoza. Igomba kubahabwa aho ngaho. Rero ntabwo biba bikiri ngo bagomba kuyiha abakomando barenga 7 heruka kunguka. Kubera ko nyine kandi ko nibabyanga bose ntabwo ari aba FARDC baraza kubareka, kandi none niyo baba bari bo bose. Buriya iyo umuntu yafatiwe ku rugamba haba hasigaye amahitamo. Yego. Ashobora kwigishwa n'uruhande rumufashe, niba koko we ku bushake bwe hifashishijwe umuryango mpuzamahanga azashyikirizwa uruhande yari asanzwe abarizwaho, bigira processes bifata. Yego. Akaba yajyanwa, kandi urabizi yuko iteka CICR niko bavuga CICR iyo ngiyi tayari gufacilita hagati y'impande zombi. Hanyuma rero bira Kongo iri kuvuga ni ukwamagana nka kwa kundi imiryango ya societe civile yamagana nk'abandi bose, ikamagana itarwanya. Hari ukwamagana ari no kurwanya. Niba ifite imbaraga nirwanya icyo kintu, ibafate ibasubirane. Yego. Ariko ni kubera ko nta mbaraga ifite leta, iramagana nyine nk'abandi bose, irabyamagana. Ariko se bizatanga iki? Ahubwo ikintu cyagira imbaraga
yakemvoka kikumvikana uvuga ngo kuki turi mu biganiro by'amahoro yego turi mu masesero fe mukaba murekrita ingabo zite umunaziha ubutumwa ko zigomba kubohora Kongo zirajya kurwana ibiki kandi turi kuganira kandi turi mu aho niho M23 yafatirwa ariko ibyo kuvuga ngo abantu twabafatiye ku rugamba tubahitishamo bahitamo gutozwa turabatoza baba ingabo za revolution zigiye kurwana impinduramatwara icyo ngicyo ntabwo M23 yakibazwa kuko abasigaye conscience ya bantu ni bakuru bihagije uvuga ngo twari twarayobeye none twaje kubona igisirikare kitubereye twarayobotse iyo ni conscience yabo kandi abandi nabo twayobotse n'abanyagihugu n'abanyekongo ni bene wacu n'abazarendo bamwe kandi M23 yumva ko irwana ivuga ite abangaba muranarengana babajyana mu bintu mutazi muri mu bintu mudasobanukiwe murarwana mutaranatojwe mutagira babahereza narigoma cyagihe sinzi nawe wari uriyo babahereza ibiplastike by'ibi bullet proof n'ibi casque by'ibi helmet by'ibiwani barabica donc bameze nka donc iterime bagenda bakoresha ngo ni sherakano cyangwa se ngo ni inyama y'umututu w'imbona aho rero niba baragize amahitamo hari ukuntu bajya bavuga ngo muri demokarasi hitamo imaripfa ubwo bahisemo yego imaripfa nyine ubwo rero ibyo ngibyo Kongo iri kuvuga ntago byakumvikana kubera ko barani bakuru bihagije bafashe umwanzuro wabo icyaba cyumvikana no kuvuga ko turi mu biganiro muri kwangaje ingabo zo gufata Kongo ijya hiva hehe wenda ibyo biganiro bizavamo brassage na mixage yego ubwo rero aho ngaho ndumva no rucabana Kongo ibyo kuvanga bizasobanurirwa i Washington ngo cyangwa se Doha ikizumvikana no kwibaza ngo kuki muri kwangaje ingabo ngo ziteguye kubohora Kongo kandi turi kuganira aba mediators bahari ari gaba nicyo kizatsinda M23 nicyo kintu kizacalenginga M23 niki kitari gukunda mu biganiro turimo hani Doha ko kuko bamaze no gusinya amasezerano yo guhanahana imfungwa babandi kandi CSN yabihaye umugisha banayahaye na devoir yo kubishyira mu bikorwa yego urumva ubwo rero aho ngano hari ka equation naho kuri bari abasirikare bafashwe bakatozwa ntabwo batojwe ku ngufu yego icyo ndumva gihagije ikibazo cya nyuma tunasoza wakiriye ute kuba muri Uvira Wazalendo yarasabye leta ibintu bigera muri 5 bitandatu ni 5 no cyangwa ni 8 aho twumfite muri ndezimye harimo koherezwa mu biganiro bya Doha iki cyo cyaranyishe ndarambarara kugira inama yiga ibibazo bya Wazalendo ku rwego rw'igihugu urumva ngo kugira abantu muri guverinoma bava muri Wazalendo koherezwa ahantu hose hari urugamba akaba ari bo bajya imbere kubuza abayobozi bose baje Uvira kutongera kujya kurara ibujumbura ibyo bintu bundi mu ijambo rimwe na kamenyero Wazalendo ari ukuntu tukiri ku ishuri twavanga ni twakoreshaga sinzi nibigikoreshwa ariko bavanga na akanyaro yego ako na akanyaro nukuzoyoka Wazalendo yazoyotse leta nuvuga ngo buriya urabona nk'urugo dufate nk'urugo yego urugo buriya hari icyumba kiri sacré cy'umuryango ntabwo ari buri wese ukivogera umenya ibyacyo niyo waba uri burya niyo umaze niyo uri umwana w'uwo muryango ubanza gukomanga ntabwo ukivogera uko ubonye Wazalendo rero ni abantu baraho bari mu mitwe y'inyeshyamba izi ngizi ziza zigafata turokarite zikicukurira utubuye zikitemera imbaho zikitemera amakara zikibera muri ubwo buzima zifite imbunda kandi bari abantu bahoze ari inyeshyamba zirwana na leta izirwanya nkuko nyine nayo mu 23 bimeze za Kodeko za Pareko za EDF nizo mu mahanga na za FDLR zo baje gufatanya ariko izo zose ni imitwe y'inyeshyamba yarwanywaga na leta yo izigabaho ibitero hamwe n'amarushwa rero leta ishyizwe kuri pressure irazenkorpora cyangwa se zinjiza muri yo zitaratojwe kandi zifite akayihayeho ko kumva ko nazo ari ingabo
noneho tinya wa muntu wigiriye icyizere, urangije umugirira icyizere, urangije apa aricyo cyizere umuha n'ibikoresho, urumva, yego, uramuforuti, umuhindura umunyembaraga, umusangiza n'amabanga y'igihugu. Ni ukuvuga ngo amabanga wazarendo iyasangira, iriya wazarendo nyine iyo leta yafashe ikayishyira mu bareservisite. Buriya amabanga ya gisirikare iyasangira, nubwo baza kubyipa nyuma bajya babyipakurura ngo ntabwo ari abantu bacu, ngo urabona ngo ntabwo turi kumwe, iyo byakomeye, ariko yayisangije amabanga y'igihugu, aya gisirikare yose ibagira abareservisite, ibahereza n'ibikoresho, ibyo batari bafite barabibongerera. Yego, ubwo se umuzarendo witwariraga ka Kalashnikov AK47 yashaje nayo yaciye umutwe, yagize ruye ni umugezi kaheze, kwa kuntu uvuga ngo umuntu afite agafuni kaheze, iyo umuhinzi agafuni karaheze kaba karashaje, arakuhingisha umuntu akahita azana umujyoyo, isuka nshyashya cyapa nkungona akaguhereza ati jya guhinga. Ubwo urumva imbaraga uzahingana. Yego, so abatipe rero babahaye confidence nabo barazigire, barasanzwe bazifitiye, noneho bamenye amabanga byose bamaze kubahereza, barungurutse bareba faiblesse zawe bazi, cyangwa se bakaba bari no kuvuga bati Uvira niba batangiye kwanga ko abategetsi banararayo, bari kuvuga bati wasanga Uvira turi usa n'abayisezera ntituzicwe twenyine ubutegetsi bwabo. Hariya bo baravuze bati gute niba M23 yarafashe igice kabikigenga, za Kodeko ziri hariya muri turi zifite ukuntu zitwara, none twebwe nk'abana b'igihugu gute tutafata ka Uvira natwe tukakavogera tukumva ari akacu, urumva? Ibyo rero ni agasomborotso, n'ubwiyemezi, ni over confidence, ikosa ryakozwe na Tshisekedi ubwe, yagirira bari abantu icyizere, akabahereza intwaro, akabaruma, bakagira imbaraga batari biteguye, barimo kuzikoresha rero, donc bari kwanga ko amahirwe abacika. None batangiye kuvuga ngo turashaka ngo tube ngo turidoha, ngo mwicaye hariya, ngo Kongo yicaye aha, natwe dufite umuwazarendo. Urumva haje n'ibice bitatu, kandi umuwazarendo ko yari umureserviste mu ngabo z'igihugu, akaba negociation zigirirwa n'umupoliticier wa Kongo ushaka kujya kwicara hariya nkande, kandi n'umudabo mukora n'abariyo ni akamenyero. Noneho ongeraho haraho harimo akantu kavuga ngo turashaka ngo umuntu wacu uhoraho ngo wicaye muri presidence, ngo umenye ibibazo by'abazarendo umunsi ku wundi, ngo bitari ibyo ntacyo FARDC zongera kutubwira hano muri Uvira, ngo kandi n'abategetsi bose yego boherejwe muri Uvira ntibazongeye kujya kurara Bujumba, azajye barara hehe muri Uvira. Yego, ngicyo cyo ndanacyumva kuko ntabwo numva ukuntu wajya kuyobora igihugu ukakiyoborera mu kindi gute se. Ikibazo rero iryo ni ikosa, mu magambo make tunasoza, ni ikosa rya Tshisekedi. Ni kwa kundi bavuga ngo urwishigishiye ararusoma, umanika gati wicaye wajya ukamanura ugahaguruka. Barabaza rendo beretswe mu nda y'ingoma, barungurutsemo basanga nta n'igishya kirimo, kandi n'impamvu yo kwigira kuriya kwitoba, bamaze guhabwa izo mbaraga zituma bitobato. None se ubwo wowe waba ufashe PKM, ufite za BM, imbunda nziza bayiguhereza n'ibisasu byiza, ikindi gisigaye se ni iki bashaka? Sabarwanye n'abarwanye, noneho baratinyutse kuruta FARDC, bararasa ntibiruka, abandi bo bakiruka. Urumva bati barabiruka rero nta nubwo ari zo ngabo, ahubwo ni twebwe ngabo. Yego, ubwo rero ako gasomborotso, ako kazoyoko arakihanganira, nibiba ngombwa bamukubitane nabo kugeza igihe yumviye ikosa yakoze. Munyentwari, ndumva ari ibyo, ndagushimiye cyane, abusezera hagenda, wakoze cyane. Nakoze cyane kuri Gasaro News na Gasaro TV, ariko izagaruke vuba, Imana izabibemo. Amen. Asatsana. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye,
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.